Alah capek kieu paket 2 karung tapi tak karasa nya saiji deui ieu teh tapi ting saha paketnya nya nolak. Alah paket si Wahyudin ieu mah mah kapok ku si mah ada goan 2 jam di pelaku si eta rokobak sabungku. Cobaning paketnya teh di cancel wae deh. Mahanya. Pokoknya mah ieu mah kudu dibikeun cobaan heula sugan aya. Kabeneran eta imahna Ayo bismillah. Aduh. Ya Allah, sugan we tuh. Kopasian kelancaran ieu jelema nih teh loba di cancel paket teh jadi hoream ke urang teh. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Paket. Punten. Punten. Paket. Wahyudin. Paket. Wahyudin. Paket. Wahyudin paket yuk. Ya kayak out udah. Pak. Hanya itu paket tuh. Mau balik ulahnya. Tahu sih mah pasrah ya Allah. Alhamdulillah. Tenang. Alhamdulillah. Paket nan datang. Tenang paket. Paket. Piro. Mohon piro teh sabaraha? 150. Tenang. Dikala. Wahyudin. Tungguan deh ayo mahnya kau duit. Tungguan. A few inches later. Kemana si Udin tuh bila-bila teuing Bapak Gustiak sabara batang ieu salira kebayang anggap sih tak kelakuan mah. Paket apa? Orang mah mau di paket eta, terus jadi pesanan orang. Sesuai lah, itu Udin. Pokoknya nama eta paket, eta sesuainya pesanan orang. Ayo mau beli paket eta, mau balik ke kantor mana? Sesuai mah, iya Udin. Tenang, kita balik mana kali itu? Iya, mau tenang. Udin mana nih? Kemana eta? Sesuai mah, iya. Bisa pesan itu mana teh? Orang alhamdulillah mah. Tahu, orang teh cancel deui. Itu ieu. Nah, di bacaan deui. Tenang. Terbalik. Tenang. Kipi.